Singapore nakaslem jong unongsan hima. Singapore in ponos ka private members motion kadkum ka rule online for katan minute ya ki member ki bani simenta ka motion joki timda dan koi ka motion blawra ariba PNCM please move your motion. Mr. Chairman, sir, I beg to move that this House do now discuss the history of the Khasi from the sixth schedule, before the sixth schedule come into existence, and the role of the Federation of Khasi State. The motion is now before the House. The new board would please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, masuk Kumen Shibun, bapila admit ya kani motion ke golong very important. Let's say ki parlok members jongka August House. Nila ban bu ke jinggeli. Kai ka daw ke para penlong yo mover. Ban wanra ya kani ka motion. Hakani ka session ke pemerintah. Habang ipai keleng haki state, haki jelah hari India. Kiba pun ki jelah beper, kilong insecure, haji ini berdian, kiba penterikam, daga sorkar India, kamtam haki ini berdiak berdiri pai kijong ni. Mr. Chairman, sir, lesing labanong ba kanong rim ke baskam ki mau prom ke baskam jonggari ba ka jonggajak benriu kadai leng ba ki dulir ki jingyate ki jingyakut jong ki long suwa ki mansua kanu kakur kanu kalong yung longsam ada kamdan kadulir ke baskam yendo no wat ka jinglong trairu ya kanu ka kendeu ka sia kanrai ki breu ki basumar ya ki dulir ya ki no ki kot ki sla ki badan kam kita ki long ki baskam namar bagi don ki nongrim ki baskam. Mr. Chairman, sir, aku akan yang ban keren akan dikajing keren jonga ikan ikan motion hakapor jong kajing sensar British ngelabanong bak kae ka kamram jong ki hima khasi hakapor jong sensar jong British pre-independence ngatrela timpej haki babon ki records lakalong hakino ki jingyate ki dulir Pinyoi yaka jing long powerful jong ki Khasi territories kadado wat British ro unma ban encroach CNC ka khandeu yo yaka jing biet naki hima ladaki dan kami akan nunggu jaka kat ka powerful British government kanama ban pha dong sipai British ban klon ya kanu ka jaga hapo ki hima khasi namar ba ki don ya kata system of governance jong ki khun ki hajar hapo ka hima khasi ki jong ni ladanga shubu ai tang iwe reference barit hausnam ka khandai spa lai phusau haga arbu pratri jongwo April Hakandai spa olai pisau habaka British dan kam ya ketika short round route hajan long mali kamna ban su plon kumtu kahapan daya bujilino bagi kur lendo no pure hakabaka British government kahapan aino ya ketika Nehru koloni lani ya ketika mau dat bagi
nong Mali sya kilong do nong pure ban ka British bagilong do nong pure ya aino ya ka shut down road show British ngisno thu ya ka jilong powerful jong ki himakasi wan ha jong ka powerful British government oi lese ka jinya pai jongi ki menteri ki basan ki lendo ka penlong ki British ha ka tu ka por ban kini ya kita ke bawang ki British village lane kita ke ki British territories kamar bisul dengan bakla dari part of Himamlem tendai nama kating yang bebek ese ki longsan ki mansan ki basan kalalai no bargalong ka British territories niki bawang mentaki British citizenship watna ka taru kimla ban dominate ya ka kenda westa hoi kidai ki British territories niki British citizenship henrai kimla ban sukam ya ka jaka ha mar bisu hanong diri ha mau mulu klem na yo jingboy na usardar jong kanu ka citizenship Mr. Chairman sir, hangning is auto ira kilong strong, powerful, jong ki hima khasi hakapor dis in charge of British. Mr. Chairman sir, pat di para local court jong kayeng. Naya kren ya ka during the transitional period of independence. Ngitip bahagian baka Ginong yalam hapo ri India ki laya ki ka jing lai loi hadir balayo ka jing lai loi hausnam ka kandai spa sau phom nyau ka Indian Dominion kamnut ban ong bagi arbusan himakasi ki hab ka Indian Dominion hoi ki kandau British namar bala gila kutno ka jing sin syap gila ban lei ka Indian Dominion Katba ki arbusan himakasi what ki British citizenship ro lese kinama banlong property jong ka Indian Dominion jayu ka por kinong yalam jong ka Indian Dominion ki ong ba ni hab ya kandu ya kinong yalam ya ki sim ni gelengdo jong ki arsan deli hima namar kham kanu kajinya soy kajinya sang kajinya te bagini ki arhusan telik hima kan nomlong official bangindon hapo ri India oi lese laban long bagini ki laitri municipal Ashilong Pulas Bajar Jail Road European Walk idi part of Indian Dominion kandai ka hima malem kandai part of Indian Dominion namar baka British kan ma ban obar ya ti arsan hima syak Indian Dominion namar ngilong i try territory Mr. Chairman sir ngasutna ban ya kaji start tung kinong yalam what the janja dorbar kabalalong hadisnya kenais pa sa hunyau kapas ya kawai resolution kata galang kajanja national conference kabalalong hakai trip benai ba kenais pa sa hunyau kelarai da kawai ke jemut ban penyasono ya idolship Shaka Federation of Fascistate kenapa kenangyo susu ya ke autonomi habadon hapo di India namang isu tu baka janji pur ketopor kamdei ka sibenta jong arsan hima kandai da resolution jong janji national conference dilarai kan penyeso baka Federation of Fascistate kenapa banyo ya ka jing lain autonomi hapo ka Indian Dominion Mr. Chairman sir
Hadian ba kisim kasih jongi kilaya soy ya kawai ke dulir hadian kawai ke dulir nata ngiti paha ke dulir ke bandung kong kawai soy ke hima malam ya ka standstill agreement ka kerana syai hangnya ba tanggawai ka defense kan hak sarkar India ka external affair kan hak sarkar India ka communication kan hak sarkar India bar kumta ter currency hendrai ki babon ki subject di hapo ihima kasih ki jongi hendrai ki nongelam jong ka Indian dominan na katopor isngau tu bakam langsif ya ka Indian dominan ban ya soy ya ka ni ka standstill agreement kilari lukjang kilari bais jang kilari biu biang ban penbor ya dihima kasih ban soy ya ka instrument of accession ya ka annex agreement. Mr. Chairman sir, hadirin bagi hima kasih hapo kalama Federation of Khasi State isoy ya ka instrument of accession and annex agreement lawang ba hakata kapor kadai pat sa kapor ban ya kren halor ki paragraph bafer ki bala kren syai haga annex agreement namar ka annex agreement ka kren syai hangni bakani ka agreement country kam bat nang hap ban ya pek nabaro andang ibaya soy ya kami ke agreement kata kamu ke Indian Dominion bat ki arsan dali ki hima kabasa yang ni ka hukum ni with the exception noted below continue in force until a new or modified arrangement have been arrived between the respective authorities concerned. Kabamot kane ke agreement kan nang beteng rengkar kiti bentah ki baharum ki ban naik na ka sarkar India tak hadu pandai penbaik ka kumwai apa yang kini ki adli di authorities hadin ba soy kani ada ngambak la tadon ka dorbar hak bang iti pa ka Federation of Khasi State baka federated state na ka bentah ban theory ban tai kumnu ban besu yakini ki paragraf jingada yaki hima kasih hapok ka constitution jong ari India ba Germany sim Germany badon nakala ka Federation of Khasi State ba itu pastor JJM Nichols Roy hakala ka federated state haka jingjit laong ba ka Federation of Khasi State kala khamtam banjit kino mikmat tendrai tip na kino kidal targum mikmat angkai kadon khandiat kajing ya per bandon hakatei ka constitutional making bodies. Mr. Chairman sir, nisau tu baga jengmut jang Federation of Khasi State kalong kibenta jinyakut hakani ka annex agreement ini ban sai kedar hak constitution jong ari India jenrai balong ka sidel tam sai ya kumbasai hakane annex agreement hoy layo ekabor ngila hamdon kebun ki jingeda tendre ngang do sibun ki ai kat kum ka jingekut jong kane ka annex agreement hagin sisa nakaliang jong ka Federation of Khasi State ang kapor kayang tang hakaway ka nongrem kalong Bandung Aibor Khan yo gobernur Bandung Aibor Khan yo gobernur hendai ban Aibor ya ka house mano transfer ya ka block 1 block 2 kahima nartiang bakahima khairim sa Miguel Hills namar panggil Aibor ya gobernur tanda ka notification ka kanay spasan buhay nila duno ya ka block 1 block 2 hendai la dijin kala Aibor ni ka house kumbamut da ka Federation of Khasi State na try ka nung kita nalek sa station siya. Hadirin ba Ismail Chairman sir, nisau tu baga jengmut jang Federation of Khasi State kalong kibenta jinyakut hakani ka annex agreement ini ban sai kedar hakane ka annex agreement
Mr. Chairman sir, rapiakan bah, lagi beliau jumut bah, lagi faidin hendak Mr. Chairman sir, nama kadi umubar airat yang hendak, tidak tentang sanut di yang nyata hendak, fila rapiakan bah, haji nyata ibatka, Federation of Khasi State telah persangkat mana, ban sifat ya ka interest jong hima kasih, jong kun dihajar. Ban bendrung ya ka spirit jong ka artikel lifespan yo buai jong ka nagalan lese ngaban orang ka nagalan ka spirit jong ka Federation of Khasi State ka balakan tu ya ka constitutional making bodies ko por ban tap ya ka spirit jong ka jing layoy hak ka to di benta no act of parliament in respect of religious or social practice of the Khasis. Khasi customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decision according to Khasi customary law, ownership and transfer of land and resources shall apply to the Khasi and Jaintia. No act of parliament can apply on land issue, on religious issue, on customary issue. Katakan ikan nongrim ke pas camp jongga Federation of Khasi State. Kami ngelapoi yang tadi jongga pelapoi di portan. Bat nagaran kami state hadirin ke penduduk hakati sebenarnya ya gini exemption. Mr. Chairman sir balik ngaku aban bu ya gini bagi nong ki mau prum di pas camp. Nak kami tak district council bangin kari along ya kirang basno ya ki serda ya ki lendo ya ka Federation of Khasi State. Apa kari bekerja beliau macam ni kenang ba in sebab ya ka interest ni ka Jammu Kashmir naga Kashmir territory mentakalan kayu yang territories. Mr. Chairman sir, namun pensimenta dengan aino kepor jona ya umubar so khasan minit lada kan Ni ngaspantang sisi minit ni dengan agar di perumbar. Nah terus Mr. Chairman sir Kita berdua sopi, masih orang umum. Mr. Chairman sir ngatakan nomong advisable lihat Pak Roni Pak Kren. Mr. Chairman sir kani ke motion kanong rim baskam. Na pengajuni ngasyap tiga berani saus kantang hati paragraf tu ke section tu. Tapi at any time ban amenda ke parlimen. Yo hamadan itu no ikarai itu. Hendak lagi kari along ya ki kon ki still di merak di parat di jongi. Di hima kasi di jongi ngangai sam baka sarkar India kanoma ban le pun jekai ya ki ai di dulir di bayasai. Ta kuplai sibon Mr. Chairman sir. Mr. Chairman, hagabaning kong nasoban ay kublay katpang yaw moba jong kini motion bulawan ra kakani kaying dorba banyatai ban keren kalau ke history jong dari Khasi ke jong itu Pashwa jong ke 6 schedule but ita rule lani ya kecil prekam jong ki Khasi State akan negeri ke jong ai kubleru ya member badan buram nak melim lasim mentah lengkot tang ban ajimut ya diisi ban le ke badan kam hakajing siang kani kapa kamat ladang ya tai bah mas mau bawat kat sim ya kapor korot sisi kajinwan ra jong mobar ya kani ka motion kala plate lu ya hikmat jungi ka executive committee bat kumju ru yang bangan haidian dia alor ka history jong ka ri ke jung
Hashwai ya ba Nginyo ya kanika jing pendrum yang i ha ka kernet ka bahan rio jong kariti sanchar dan dari India agak jing siya ngalapan kre ya ka history nadu ka senam ka kandai spa akulai adu ka senam ka kandai spa sok kandai balesi mubar nada udon kam ni ngan haban ai mo nang ba un kham shai sutu ban kham sutu ya ka eka mat ka ba ulawan ra ada ke balesi kan longru ka jing mentoy lada barok ki member kinyo ya ni ka Genesis ka bangira pengkre nak kalian ke isi kebanadu asnam khat ndai spa akulai mai spa tau kembali dadai baca kapua ngat kulit dan reng suku ngat suku kan ketat dia kapua kidan sibun ki kimat ya kiba mubar waris kamtam ha kabede bati dolar lani ki kot Islam ki bayade ha katu kapor barang sanchar ki parang bad ya kanukom banbu lani ban penrikam ya ki dolar aga jingade bati kli nong sanchar ki Iju soto ba kabor jong kini ki kri nong sansar ki jongi hak tu kapor kilong ki badon bor hak tu ladang ya sim nuksa ya ka eka baja hak tu kapor bat mentang teng ngisno bukho ban ong ba kabor jongi menta kalat telot ada dan haki kendiat benai bat haki senam ki beladap nakalian ke jongi ke council bat tunjuk nakalian ke isi ilawan ra ya kabil ke bangi ong kan landu kaba Isung tu syai bahadu mentang. Baik ini ki dolar dan ki kot Islam ki bangidon. Kamtam har bedai bak kendok siap. Kimlong kita ki dolar ki ba la ban itu dataan. Bawat ki bang lani kita ki joka ki baju ai ram ni ki beriuri. Habaki lek ban bu benda lembah ki dolar ki bang ki itu. Kena terkadang ngilawan rak ya ketukaan bagi lepas tu ya ketubil bala kuno bagi ni ki dolar ki bangidon daki spa senam mencuan dei ban itu no dakaan abang ya keren siapa ngakam kaput ya keren nak kaput kaput abang ni present ya kita ki dolar ki bangidon ki bagi hima kidon lani ki kur kidon ki rai kidon di sloba teng kapan ritmen sim ini namar bagi orang menginum itu di dokumen seperti ini dan tak kadau kajingwan ra jong umobay ya kenika motion kapan kendet beliau ya kabor jong ni ke district council yang bata sik sidil bakubang alaju ong nakapor sa kapor ba kat banang ni ismi bagi kita kibor ki bangidon i kumbakinang rings dot lani kinang tulat ito kadaw na snow ba lakumno ngide ban haidin biang ya ka ka ba ka Federation of Khasi State
kalaya menjur hakapor bang penyesok yang di bat ke Union of India lani bakar di India kiai kita di agreement lani ti kiai ki nyesoi kat kung ke instrument of accession lani ke annex agreement kiai ke bangadon bat ong lengkot kalong bato kung kayeng bat kung kidikot ki badon burom jong kani kayeng bat kumjuru nakaliang jong isi kan sa khot kerpang ya kikli nong sensyar baro bala kumno gide banyak selok yang sesisian ya kan kaman menginya keren menginya tai bah bat haga juga poru kat ba kani ka amendment ya ka 6 schedule kimpat dap adu mentah ngasno ba ka resolution lani ka jinga menjur lah hapdeng ka council bat kikli nong sensyar ngidei banang penklansu ya ki agreement dibangi lete nado ka tuwa desa sisian ngai ku blai ya umubal jong ni commission blonra bat nakaliang ka isi ngin simkiai kan ba ngin sa khot ya kikli nong sensyar baro bani keren bani tai ba lo kan kaman but let's see kalau ke EGA kabanang penklan susu bagi numsya kombor tibor tiba naba kamtam naka liang jong ka riti sensyar ka bangidon bahkan num knyot ya tibor bangidon banyada kerpang ya kini kecai berriu kecami kita kini kintian lihat Mr. Sherman disebut